Nakayawa siya sila lang bikod. Nanak manas katagay ni ke Pelin Sunday School in ako lang topug. Pa ako lang nagkamelutut las. But bitaw ko na siya siyang. Kada kang tawag sa Sunday School las ke unso ko mafa mo pahingi alu payalas. Pahingi alu payalas. Si bakal wani si fela siya wang in long si wang na kat fin loing na ke gas tolu na alalal fu mo kat kyalan ke wang in chengan kal me pa wang panangan long si chengan wang in makamper na ke wang in maapran na ke long si cycle sige long sine asin mo lash na kayo mainsi katalug along ke may fa mga kisipetalig an made kafaf an maguloyak lain lang tayo nakalinya na may nash may chiliye kumya kung baba siya cycle dagati kung natala responsibility siya makum long sige kung taligyan Finash fakol na doon, talit na doon, basang nagatalig siya. Kay John, Gospel of John ba doon nga, siya talig siya nga, pamit siya nga, manadal 17. Kay John and doon God kay Christ, okay pa yung mo siya nga, apel siya nakatas siya ligi Gospel, tuluyan kay Mato, na Luke nga. John el focus yok nage pengwo ke akatay yok na sinmeta in the life of nila Jesus pa wain gulo siya ma promise
Takoi well Isaac, takoke Old Testament, kadil na fact na sin may del shilela pa kiya may ororit malalingan, lae mo ashwin si tako. Elorela kalim sin na ke shilela lal na ke may kol, kadil rela kalim na sin may del shilela na ke na din Israel nga gaten may kol, takoi well toksha Saul, kasi sakto takoi well Abraham, Moses, fafashan iral, as kolan, madan film na gel, takasha Saul, padati na gel, David, Solomon, and forward on. Kalim si ma kadel kikiden kanita ke may kol ngan, korela lang siya may kol, ilsang na sin may kani news, cast like in sa pala inenolal na sin, tali na din Israel ngan, takoni ala na siya na upe. Kimatawag yung Gospel of John kat Callan gela fight ke kala Callan namanas katagan ready John siya fos siya singan John siya fos siya pangan siya ma Yorkshire begadan kan Callan gela kasil nash mitligi fel May ma akkain ke batina Callan gel fossing in an nitlanila ki kolan God el gas ka shamsham lal kinalal el fact na felorikla a casting el refer na ke Callan lan may Callan lan fellow pa Jesus Christ na si fellow siya ki gaten kan nan ko ke belsema na Mr. Robert Kilawa Shuleva Tafilao, Sham Gun, Wangan Long Si Wana. Si Fesa ngayon, katay sporo mo, long na ke, may ludisi kat ridi ke, fosya na kasingalit kos ke, John is ke nakalim na sisla, long si silang kat na sis ngayon, Wangan na bay long si kat kan kamber na ke. Cycle singam tayo kan fact kasi mo din may, kasi may tan pa, kat palakin vingat med matam sin para la kat chike koyesh kila life ng lang kato e kat palakin bela kat kofla na wana when kulach na sin kat example si ko kina lang kat na siya may natal med la life ng palu siya wen natal takara nikel ya toy mo tolo ni siya kat na fon pala mo lash la kat yegas misengi kat palala PM kat tafong dagya. Lakat nawe kat lawona ke long silan kat, that's a big question. Lakat ako la fin kat paman ya ke pel na long silan kat na shish, kat ako la, that's another big question. Ke kat na font ye ito la me, ko me sikya na shish, ko pepe le pang lash na shish, ako la lash na ke long silan kat na shish ngayon. Ke mawul mabatbat siya ngayon ng asyaros na kayo. Ngayon nga hindi bisit may siya ngayon. Kulo na malalagyan sila lang bigat ke pel siya ngayon. I've had song pelo na si Minister Robert and Farrell. Akataya lash ke si fel siya ngayon. Wangan lang siya ngayon. Kudo kaksigin kat malalap ke molash na gawa, kudo na sin kat malalap ke langkalang magat palagin. Elwigat, karangigat, ke pelube, ke peliningan. Molash ke lusen mol si magat palagin din fellow ye. Elak gayagat in pel na gawa ta green coin tu ko sin gas la lin kol kat ke fashion slash din fellow si. Kudo kaksigin kat malalap lang si wigos in kaksigin kat malalap kilin simsigi ga konsipesi sinsie panon degin inri kulagi kolan lagi cholagi sipelas simsigi ya ngan falbangan point with chobola show degin di besta deginesis kos na ko mit mata be marsh di lo moment sase welcome kulagi kos arshirosh ki betsinga in coin we got in the kain gi gas bolena mo lem ka de la wala na sich misegi ngai si fe si lash na misegi ngai si fe ma alena fal na sich na gawa in ko dut ke si fe singa sham kin long se singa fa mo wangin long se wana wangin long se si sa ye
wangin si na kan me ba kum ti ko in sang ma sin laman ki ksheng ye ma kum ti ko in lamma la na ke kum sun nai to kum nikin ke na pa ko lut tu ke mo se Christ len ko in ak de yel ban long si se ngai ke sacrifice pai suguma ko cham cham kin ke mai ri se na mo se ke chuan singal me ko ngai but follow ke na me ke do ki sap to an ko farani ke sap ta singal me ko ke pukla John ke ka cham cham gospel la John ke ka cham cham mo ye ko ke fu na singai sap to an ko first to me ko Jesus is even of amo na predin mo il se to na yuruk il fa dia marche na super kolla na do ko do ke sap ta al ko il fa mo Jesus il fa mo Saptal kush forcing a lunga long serity John Saptal kush Kogot na kawago umfinigas na nagi John Saptal kush forcing a lu Perfon penman yan Mariti lash na gawa si saklu Jesus is vil bekas gas na sin mein Pharisee effect ma galim lan felo Katay na mein se fast to cook Katay na mein se fast to cook Fash galim lan mol euro na Jesus is be fa ma singing nga galam lan felo na si be fa ke sabta singaw for singal si nga shepherd wo se ako dan music is it na to na for sabta singal be gosh for saving and that mo nga fine by kat follow plane ke Old Testament fine by is going e shomon ke Sabosam that mo como se fine supoinge ligi ni chap me yukuye lost the man no kaiwa second line no kaiwa yukuye sa fine supoinge moye fine supo sham sham kinye ke sam sabta alinge we fasal ko shne ashka shana ge moye fine supo ma sham monye ke sam supoinge Israel, we don't want that na mina. Talit na din Israel, but fine sa kumasyamuan niya ke Sam sabta alingawin fasal ko siya. Na ke ilos ta ko ligi Egypt daga na ke feleno ke ucha na ke nan ke felano layang. Messi kiyak ke ilos para ne sun ke nan ngay. Second and Kenny Claus, we don't want that. Na midliki ila tagaucha na kina na Messi kena sindaliki Israel ngay. Ashka to upe masik na silos. Pai ke fash lalos in my sise pai. Tako ilos torgas gas malal fungin lalos so me follow kya na follow ki yek pel na kayo. Manas Koto pela la fingin lalos so na data ko mata kenen idang kyang ilosin mata ki felino la na Messi kyape siya ko super follow na kya oye ma to lalos meta na siya fine sa goma sham kinya ngai masala mi se wangin le na siya fine sa goma ka sham kino yugo ngai pa mo siya fine pa yes ko siya ka sham kinya Jesus Christ win na din God. Pangan sacrifice ko siya, medyo kuya sige sacrifice ko nga. God dapat naman pa medyo kuya siya nga. In fact, if was himit nga ke for singal because of nga fine ba dapat naman il medyo kuya. Na force siya na to nga in fact mo il kotay lalana kayo in nga mati Jesus sa ako. Il ko tayo lang na kay Wayne nga mati Jesus ako. Me nanaklos ki palaw force singan. Il ko tayo lang na kayo. Jesus ita mo pa patama lele ko tayo lang na kayo. Na kayo la na kayo pa ki fresh ko mo an ki force singan. La na kayo din na ngai. La si mo yo ki meta, la si mo an dilanga, la si mo an fluwa, la si mo an tena. Di na lasi mo color, fresh ko color, brown ko color, shot. Sa mo la na kayo mo tiye Jesus back lim ka nila ko tayo la sisile why not give force
tro an fa e fa ga de la besi kya na gila masisi le ngano palang na kay wo mat Jesus fa ko e kot la kan mi e ba kadin ko in ro plan sa pla sho in os fa ko ke kad fin do na ke alu wo when in fa kun orek malashin la la fungi la sho when in fa kun ngon kada ko bin sin mo kada kot la beli ki sa fan so man pangan kise si mo kada non likshe di loeng na ke Jesus se fa mo ba pa mo kin bu kuye ele karin sa fan pa is ko mai il pa yu kuye o ele karan na ele putai la la no kayo ele desule la fa gas ko man konfinti Jesus fa ko wang je ben la singen ele putai la si si le ligi na la no kayo mo Jesus fa ko me si ke na gilangan no la mai Jesus fa ko ki sa fan se ko man devon ben to ki fosse me ore ke la ngano ko foi la kasi me dava mo ko ta la kasi do gava mo ko foi la me pe kas ko shai fali na ko de ko foi la so bok la kalla lo pe na ke kum kalla kum me sikya ke kum kall sax ko aun surf ko masima ko kall ke le patat le ligi orela me nice la na fa mo la no ke wo mo Jesus fa ko ingen e fa ku fi le in me Jesus fa ko posti ki me na te na fa mo e kufle in mo fuko ko I ko eligi me ta mo yene fo ko singen archerin lem kat malal pa ko singen le fa usen asish ke el liye mo ko ba la mon mental singen e patati fame ko mo magin ngon singen ke ko sam na la fungi no man ke wala sin Jesus Christ ke la fungi ke ko la fungi na Jesus Christ pa when the thing God se ta ko mi se mo ulyak ti kun sa to do ela ma ko do na kai wa e follow ke na papa tamon madal le po de yo to shop to pangan ke if I mo ko foi la ngan ko foi la in monestness la wa na ke ready ngan fa mo ko foi la no ke wa mai Jesus fa ko to in niceness Jesus fa ko post gi meta to kat fin niceness in ore malash kat fin si was in galan sa plash kat fin na la fung i tu na ko as fa ko ore malash fa ko ore malash pa me fa ko ore malash me fa ko cham kin ke la inge ke sa fa in sibonga ashka fa ko la ngon emphasis li me ko sabta do mo duo si e wel marsh na na so lang na nagi emphasis li me ko sabta do mo duo ke ashka ke force singen Pashmani gasla emphasis li kisi sa ko ke la dia li me ko sabta do mo duo Kela dia le me ko sabta do mo duo Paingen fa ko lan ngono long si se ye a shiro sho ma na ke wo fa kle tu long si se ngan ke de ta pala ke kat mo wil kin long si se ma lem ka ila ko lan se shingen Fos akush nai ke fos it kosh ka cham kin ka passion ke sa fain sa gongan pel akush ke polon fos igash ke fos akush ni ke it kosh il fa mo mata nai il Christ is that mo cause in ka passion na sik ta pa sa fain bai cause sindi mata nga wangin after fa wangin fa kon rit malo so kalme pa kat enino Christ is the mise finsax in model ma ko la story ma ko nesh pa kadin coin is katyam kadin coin steps in a mil in soup model asingan mga no model asingan or lesit yak tari sacrifice ko ngan yogi tari ip ko nesh pa kadin coin fung yang na ke kadin coin kapash yang na ke kadin coin mata in long si saying kadin ma coin pala in mold ma pat si mo
ulia na sis kibu mudan na to shomo kat finaro masap kat finabus mo malong silan kat tafali mo bat na in fact ke fos ikashingen mo kus fin matana in nga beti mingan urek fa ko in fact ke fos akos mo kus tie ko in urek fa ko kus fin tie matain nga na sibe fa mo katay na may tisamatana in nga ki fos de mekos katay na may tisamatana in nga e nga inel il fa isus fa ko pas fa ko singa baka shmon bien ke mea fa ko ngon pa long si mogat shmon galang na fos it gosh because isa ko dik fos year patati na din Christ election na ikol showing na ke long si isa mo nga long si kos o na ke papa il long si nga paingen bensi mo matawa gigek la ke den li wangin long si wana long si mo Christ in fact ke papa na mali long si o na ke il long si ka tingi ba PL me kat kalam ke long si me kalam nosh ke long si irin papa Christ mi silan win na din God kishipin long si yok lang God na sin may ito long silan Christ pananggat li mula na fin saksin Calvary paingin lapan long si mo kat di kon kalam ke long si mo kat napon na di kon soon ke mula siyang sige mulan papa si ninesin na sindali nato loso katalen na sa in mukuile kipel marsh masik na sindali tali nato siya long si mo kat mula kin demonstrate ke mula siyang felo ay literally kali ki isipin kat kapasya na ke long si lan ngon long si sista ke long si lan ni kwa mo consider lagi din na roki si was na siya kat taon mo pa siya siya pa ma oi Europe pa ma kat taon mo kat long si di kat long si insikya kat long si in long pa nangi kat siya gitin oro long si lasyon na sindali nato siya yok na ikitin na ke na maro tago na siya siya sige gitin literally long na ke la long si lasyon na sindali nato siya kat din na luti ke gas si mo leben taken in real siya mo ni kim tawag iya casting na nashi med casting bike la moy casting protocol use mo la na sin na kayo sema pastala fungi line Christ amo paingi ako lafto to mashiruk ngai flogan na sin taken in re don na malap na sin ka kita kay nila siya sin si o Ang boylal naman si Robert din kaksagan pa maluti wo kulang malap na siya kaya ako labelal katagay ni Ace Gas o wasil kamalutod po pero yung kami na siya kapelsik long siya nga kat na fon na pala pa kadad proof ye ke kashke may sumaslaan na siya tao lagi long siya lan kat na siya may sam John Tolu fosinalan kosh amdas katagay ni Riti Fossen John Tolu fosinalan kosh alam na fos na kaman siya met na kaya inanan ito Riti Rukade lang sa pelo ilese way sa pananaton Kailos na kaya sila lagi ni Lagi Mise Kailos na is mga bata paman ki siya ki na kaya malutot siya